alhamdulillahi wahdahu wa salatu wa salamu ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Haray musidɓe julɓe nene gotoɓe haray ɗen kalawol kisal ɗo ɗe hande kadi ɗen mari ɗo tumbodiral musidɓe meɗe wonɓe wadde ɗo ɗe e dokke ɗe tawata ko yowdirɗe association maɓɓe e haray présentateur ɓe woni yeeso meɗen ɗo ɗe hiɓe fuɗɗanade yewtere nden haray ɗo ha ko Allah newni o haray ɗon tora onon kadi wallitagol programme ji ɗin no feƴƴira no hanniri noon ɓay ko hunde hanande yaññede ko ɗum waɗi simen notani en ɗo ka sengo lawol kisal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafaddal Cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وصحبه وسلم aray musidɓe julɓe mi weltanike on sen on konko saɗi ko tooli aray ko saɗi ko tooli julɓe seniɓen ɗo fi koye pay ko aletimoy ɗon andi woni duuɓi buy hiɗen ƴetti hiɗen fawti aletimaɓe fi janngugo maɓɓe ka l'école e ka alqur'ana e ka ndargol ka cellal maɓɓe haray hikka kadi ɓay l'école on ɓatti uddutude en décidi en fiɓi yo en wallitoɓe fi no ɓe janngira ko hoore ɗum ko mottaniral ngal ɗo addanneɓe ɗo ɗi kayeji e bikji e ko yiɗon kon no fof e kadi koɓe winditorto kon ka l'école ko yoɓata kon kadi lewru kala haɗa ko ɗum tumbidiri en ɗo ka ɓaawo fana ɗo hara min weltike moƴƴa sena yimɓe ɓen haray feƴƴi ɗon no jonnayi konngol ngol président on weltano jama on kadi aɗo président o hendade konngol ngol hara en adda ɗo pay ko gotum aletima on o jangganen ɗo ayaji seeɗa alquran tafaddal arɗo singa oɗo are ko ceerno Ibrahima Diallo mo wadde 4e année mo passe 5e année aray bisimilla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. jazakallahu khayra Allah waɗu aljanna joddi pay konkum awa si feƴƴi ɗon hane toɓɓere ɗimmere nden en jonnayi konngol ngol président men on président association on ɓe yewtana en ɗo seeɗa ko yowodiri e alyetima on e fawtago alyetima ɓen. Cheikh tafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياريهدن هند asewe ñande jowi lewru sappa ɓuru 2019 lagine Conakry commune Ratoma haray quartier Bambeto ka juulude andi wiirtende juulude IDF juulude Turki yemɓe ɓe aray e inde oɗo association sundugu takafulul ijtimai ka arabe ka français wi'en fondé solidarité sociale haray bureau exécutif on e inde association fo fuɗɗori hoorejo on ɗum ko Mouhamadou Sanusi Diallo hekkini ɗon hekkitiɓe ɓen ɗon ɗum ko a Cheikh Bappate Wane
haray men tolni on e ngal ɗo tumbodiral fi jonnugol ɓeeɗo taalibaɓe ɗiɗo aalaji ɗi ɓe gollitirta ka école immorde e oɗo keesko waɗani ɓe. haray fuutotako oɗo association andintingol e wonde ɗeɗo ko golle moƴƴe ɓurɗe teddude e golleeli ka gurdam meɗen ka huwodire meɗen. e ngal ɗo gollal kadi ko dewal ɓurgal jeeyangal e dewe ɓurɗe teddude, sabana allahu taala on o jantike ka deftere makko ko noon kadi ka sunnanelaɗo makko on ko ɗuuɗi fii ɓeeɗo alyatimaɓe. no jeeya mon ka qur'an o wi wa yasalunaka anil yatama qul islahu lahum khayr. ɓe landama fii ɓe alyatimaɓe wi'u ko moƴƴagol e maɓɓe moƴƴi, ma ko ɗum ɓuri moƴƴude. ka sunna nelaɗo sa sallam maaki ana wa kafilul yatim ka hatayni fil janna wa ashara bisababati wal wusta wa farraja baynahuma shay'a, rawahu al-bukhari. nela maaki min fawtiɗo alyatimajo ko ni min wondiroyta ka aljanna ɓe sappori hakkunderu ndun e sappordu ndun ɓe pottinirɗi seeɗa ɓe waɗi ni. ko noon kadi imamu muslimu filli ka sellude makko ka kitabu zuhud wa raqaiq o wi babu al ihsanu ila al armalati wal masakini wal yatim. qala nelaɗo maaki ɗo kafilul yatimi lahu aw li gayrihi, fawtiɗo alyatimajo mo duwa fawtade hara ko siɗɗo makko ɓattiɗo acci, aw li gayrihi mana siɗɗo makko tentini wano ɓeɓe tambitiɗen ɗo e sookeje men, maake ana wa huwa ka hatayni fil janna, ɓeni min e on ɗon ko wano ɗiɗo ɗiɗi ka aljanna. haray si tawi ɗum ɗo ko e bani adama waɗete, heɗen andi no joli ka hadisaje wonde manna neɗɗo itti ko lorrata no bullal e laawol allah jarnimo yaafimo. ko noon kadi neɗɗo haari o wonda e peewal immorde e reenagol, on kadi o okkori bareeru ndu yari o yaafora sabu ɗum. si tawi ɗum ɗo ko e mummunteji ɗin e yimɓe ɓen fof, hara min baabi awla ɓeɗo alyatimaɓe tawa ɓe fina ɓe tawa hara baabiraɓen hikkike yeeso. haray ko sabu hittugol ngal ɗo gollal yoga e musidɓe men jooɗi taski sinci ngal ɗo keeswal fonde solidarité social. haray ɗum fuɗɗa ila 2011 ha hewte hande 2019. haray hande hiɗen jonnude taalibaɓe duhiɓe taalibaɓe jiwɓe aalaji ɗiɓe yooɓoto ɗin ka école wonande hitande jeetataɓere nden ila oɗo association Sinthiou. haray kadi ɗum taƴodirari ila ɗum heeɓi ɗo. haray ko sabu ɗum e oɗo nokkuɗo haray bureau on no jarna mamburɓe ɓen fop. haray bureau on no hertini jantagol yoga e mamburɓe go'o wonɓe ka bureau exécutif wano cheikh ahmad sall, wano cheikh dafe ɓe wonɓe takko an ɗo, wano cheikh ibrahim, wano cheikh bunyamin, eɓe hinaɓe ɗo sabu faɗugol waɓuto on. haray bureau on jarni mamburɓe ɓen fof hina o ma o e tawa ɓen e contribution on fof. haray bureau on no rerɗini ɓe ɓeydugol tinnare e ɓeydugol laɓɓinalngol allah subhanahu wa ta'ala. haray bureau on no rerɗini
dendanigal ɓe tawaka e oɗo association hande haray bureau no rerɗini ɓe association no rerɗini ɓe yoɓe tawe e ngal ɗo gollal teddungal yoɓe participe e maggal haray noon ko ɓuri fanɗude ko tawtirte e oɗo association ko 1000 francs guinéen haray ɗin no fanɗi ha e nder hitande 12000 francs guinéen hiɗi fanɗi kono siko yimɓe buy waɗi ɗin hara en duumi ɗo ha heɓe wano 1 million ibnu adama waɗay ɓe ɗo 1000 francs ɗum haray ko telen 1 milliard francs guinéen ɓe ɗo heeɓi ɗo 12 milliards e nder hitande hara guinéenjo ɓe ko 12000 itti ɗum ko mbuuɗi buy e wawa heɓude darnanen alyatimaɓe darnanen ɓe janten ka hadi saɗo al aramila ɓano association no mari kadi ɓe fawti e ko wiyete kon ɓe moodi mum feƴƴini hara moyen yaaja hara association wanno woodi ɓe fawti e on point e nawnu ɓe ronkiti tawa hande kadi marana hoore mum wata dankade hoore mum ko noon kadi janngoɓe ha e sayara ɓe gorɗi laawol taƴa hara siɓa financement ɓe walletake ara ɓe accita ɗon jande ɓe nanggano ɓe wuurira hara ɗum ɗo fof ne programme association o haray ila 1000 francs ha yeeso wonɓe laggiri ɗo e wonɓe yaasi haray teɗungal mon haray yandi contribution saakite nde ɗo moƴƴere o tigi itta 12000 francs guinéen ma ko yaasi wono 2 euro ma 3 euro ma 2 dollars 3 dollars par an o tawe e ngal ɗo gollal ngal jatine moƴƴere mum ɗo haray feƴƴi ɗum haray meɗe wasi o nene koye ɗo paykoye e baabiraɓe maɓɓe kadi wuuruɓe bappa ma bammawɗo haray yoɓe toppito koye paykoye yande yoɓe reenu koye paykoye yande hara ɗen andintina ɓeɗo neniraɓe koye paykoye awa haray de hino ka leydi men ɗo guluuje ɓe baaba mo wuuri kono hara hay ko ñaame kon no metti heɓude hinaafi noon ɓe fof ɓe naata école si tawi hara oɗo feƴƴinɗo o feƴƴine alhaali tawa himo maapi allah subhanahu wa taala elti jiyaɓe goo ko wawata dankade kum pay kum ila o heeɓi o naati primaire ma maternel ha ñande allah waɗi o gayni haaju e muɗum haray yoɓe watta yiili fota hara ɓe yeebaali ɗum haray ɓe anndu kadi haray ko jawle jamani ko jama ɗuuɗuɗo woni hawtidirde waɗo 1000 francs waɗo 2000 bureau on jooɗo moftidira ɗum naɓa verse banque yahana adda sooda fourniture ji jonna on yaadon e mum ka suudu yaha yoɓanaɓe ka l'école hendo resiji ɗin haray ɗum ɗo moodi ko ballal janal ngal ni haray toso kalngal onon koyon dankoɓe ɓe yaha air hara teniji ɗi no laaɓi haray ɓe looti ɓe ñaama kadi ɓeɗe ko woodi kon association no mari ko yooɓina ɓe e nder hitande nden fof ko ɓe yaara so ɓe nawni koɓe dankore ka labtari ji ko noon kadi si julderde ɗen hewti ɓe sodane coñci julde ɗum ɗo fof ko rerɗingol on rerɗina ɓe fiita ɓe wullu gonɗi ko woɓɓe kadi ko wullude min mi ala yahde école yaha hocca pooti ma hocca poore hoy koya yeeya ma peesa ɗum ɗon fof haray kono so ɓe mawni kamɓe ɓe dankaka haray alhamdulillahi allahu taala welti woɓɓe hino moɓilide ɗiɗo mbuuɗi accita golleli mum accita ɓeygure mum moɓidira ɗiɗo ha ɗi woni million ji ha en créé compte bancaire ha en windike ka laamu ngon no andi fi men fi dankagol ɓeeɗo haray yandi men wasike ono nene fayɓe taw yeebu sengo mon ngon few taw yeebungo yandi so yeeɓingo hara waɗi yeebandeji ɗiɗi goho o wallali paygo mon koye ɗiɗi o yeebi yangiji woɓɓe haray ɗum ɗon ko ella si feƴƴi ɗon hara men wasi onon janggoɓen haray watte yiili woɓɓe mon muutike hewti 10e woɓɓe gan no ɓatti toon haray woɓɓe mon hande na pay koye toso koye haray onon kadi wakkilo ɗon janggon e sooɓe ko ɗum ɗon watta ha association o wuura si yimɓe ɓen yii on muutike hikka alhamdulillahi goto e ɓe fawti en ɗo ko kanko onno 2e ratoma fof ka franco arabe haray ɗum no weltina finance oɓe ɓen sabuna noon heɓgol goto gaynowo haaju ko buy ina noon fi se en heeɓi buy haray si ɗum ɗon feƴƴi haray hiɗen jarna kala invité ɓe seeniɓe ɗo
immorde tawede oɗo tumbodiral haray meɗen wiya on jasakumullahu hayran. haray en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah hawrindi en ko yiiɗi o yarli, yo Allah yoɓo en ko ɓuuri moƴƴude e joddi, yo Allah waɗo hara ko aljannatul firdaus on werde men. wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. awa haray en weltani ke président men on Oustaz Sanusi Diallo. haray ko hikki ɗon ko wernugol toujours hoɓɓe men ɓen, invité ɓe men ɓen, woɓɓe maɓɓe senike ɗo. haray ko docteur Alfoumar Diallo wonɓe gollude sino guinen o laɓtani won ɗo ley men ɗo seeɗa. haray inne ɓen ɗon ko saɗi ko tooli. haray docteur ko saɗi ko tooli. a luttuɓen kadi haray ɗo gasa ɓe ka laawol andi yimɓe ɓen no wondi e sohla fen ɗo golleji ɗin ɗuuɗi, kono haray fof mumen en habbiɓe. si feƴƴi ɗon haray mi sikki natana e golle ɗen tigui tigui on. haray ko senutugol ɗuma on bikki jiɗin saku kaye funtiji ɗin fof annen mo. haray ko ɗon wonne yandande directement. haɗa cheikh dafi haray ko teddugal mom ana yimɓe reta du pandi. alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiya bada. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. haray kono ɓe holliri noon en fuɗɗoto senditugol alaji ko fay ɓe jangirta kon. kono ado en fuɗɗade en waɗay détail ji seeɗa fi alali on no wodiri noon. fay ɓen ɓe fof maɓɓe ko ɓe 13 fawti ɗen, kono nder ɓen 13 jeego ɓen ko fawtaɓe entièrement, ko woni ɗum iɓe ƴettana coggu l'école maɓɓe on, iɓe ƴettana fi coggu tonci julde maɓɓe, iɓe ƴettana fi siɓe nawni ko woni ɓe ƴettana ka wo ko mbalni maɓɓe ni e ñamete maɓɓe on, ko ɓen ada ƴettede, ko ɓen adi ɗen ƴettude ko association ɗo ɗen. groupe hikkitiɗo ɗon on ɓen ɗon ko fourniture ko ɓe jangitirta kon sodete pi hitande nden fof. awa ko ɗin groupe ji ɗiɗi jogiɗen ga. donc ɗin groupe ji ɗiɗi dépense ko waɗa kon fop e nder fi hitande nden ko 16 450 000. bon fi au premier trimestre lebbi tati arani ɗin ɗo wonande aranɓe ɓen yoɓanteɓe fi janngugol ɓen, yoɓanteɓe ko l'école ɓen ko 9 670 000 yaltina. ko ɗum dépensa ɗum ɗo e ko ɓe yoɓante ko l'école kon. yoɓanteɓe ko l'école ɓen ɓe fof ɓe jonnama ko ɓe yoɓoyta ko l'école kon, ɓe yoɓoyi ɓe artirani e resiji ɗin. ko lutti kon e hino ɗo ɗen ko ɗum ɗo wona senditanede wonɓe ɗo ɓen. haray ɗum noon en fuɗɗoto noddugol ɓe on mo kala kadi hollen beru montan ko fawtora kon. gogo ko Mouhammad Korka Diallo wonɗo 11e année immo. Mouhammad Korka Diallo montan ko fawtora kon fof ko 3 164 000. ittude ko yoɓa ko 11 mo woni. lewru ndun ko yoɓante ko 180 000 ko yoɓete ko l'école kon. ko lutti kon mi wawata détaillede kono ko jangirta kon fop ma so nawni ma ko nantata e ɗum ɗon haray ino fawta ko ɓe ada ƴettede ɗo ɗen. bon siewe Mouhammad Korka ara Alseni Diallo on ɗon kadi ko 11e année woni. Alseni Diallo oɗo ittude ko fuɗɗa tigi tigi ɓeɗo no wonda. oɗo montan makko on pi hitande nden fof ko 2 929 000. Alseni Diallo si iwi ɗon Mohamed Rafiu Diallo wonɗo 6e année
Ahmed Rafiu Diallo oɗo bon en ɗo coggu ñogoji mon ni oya kadi Rafiu andi ke picoture makko on bon hikka Mohamed Rafiu gasine ara ɗon Moussa Keita oɗo ko 7e année woni oɗo montan ko fawtora kon ko 2,56,000 ko ɗo woni 2e nder commune rato ma on fof yawgol examen entrée en 7e kanko on 2e nder commune rato ma on fof on yiɗo alhamdulillah résultat on no moƴƴi sago amen ɓe fof ko ɓe ɓurunima ɓe wani couture o mari couture o indike bon si iwi ɗon Abdourahmane Diallo montan mo fawtora on ko 1,550,000 ko 4e année woni si wi Abdourahmane Diallo Ibrahim Diallo wonɗo 5e année Ceerno Ibrahim Diallo 5e année oɗo ko fawtora ko 1,361,000 gasi ara Ousmane Sow wonɗo 8e année oɗo ko fawtora ko 302,000 ko ɓeɗo woni sodanteɓe fourniture ko ɓe jangirta kon ko ɓe jangirta ko e nder hitande nden kon fof ko ange on mbardi jaw jonna biro ma bon hikkita Adama Doumbouya oɗo kadi ko tawaɗo e sodanteɓe ko ɓe jangirta kon tun Adama Doumbouya fiñongo Nabou sewi ɗon Alpha Mamadou Diallo ko wonɗo 7e année oɗo montan ko fawtora kon ko 382,000 bon Mamadou Khalil Ba wonɗo 5e année oɗo montan ko fawtora kon ko 245,000 on dit que prix couture on bon ara Aïcha Bari wonɗo 4e année kanko tun ari awa jonu sal Bunyamin ƴetti ko oɗo kon ha ɓaymo makko ɓe garani bon si attends oɗo Lansana Kaba bon daren kombo vérifiani en kombo jogi enveloppe ji ɗiɗi fondidirani en ɗiɗo ha moƴƴa bon si wi ɗon
Amat Tidiane Diallo wonɗo 3e année oɗo kadi ko fawtora ko 394 000 sodangol mo fourniture ji ɗin. Bon Amat Tidiane ko mbo arde makko saba andintimmo ko coggu ko jangirta Qur'an on kon e 30 000 ko yoɓirta couture on kon 30 000 on 10 000 o yoɓanama lebbi tati fi jangugol Qur'an on. Ah, c'est ça. Bon. Bon, haray telema ko senditangol sukaɓen ko kañumniɗen. Mamadou Kalilou Ba wattu toon. Kanko ko makko konno ga feere. Honto maɓen naɓu jonnaɓe bon awa haray ko ɗum ɗon yo ɗumanno expliquanaɓe feere acce ɗum ne yo juuɗe sal. Bon haray ko hikkitata ɗon senditangol fay ɓen One, Cheikh Ibrahim, reprenez la place. Bon, docteur, haray ko teddugal mon ko golle ɗen ni onon kadi meɗen eɓɓani on ɗo defte ko teddugal mon haray telemma ko senditugol fourniture on haray ko ɗum ɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. musidɓe julɓe haray ɗen mari pause mo télé 5 minutes ɗo ɗe haray en